哦，哎，这里 Bluetooth brothers 你接，phone，chúng chạy mà số phải thả, và tạo chúng unbox này, này để từng đấy,这里 live video, Samsung sẽ, Samsung F14, tạo chúng unboxing này cái tổng cái USB. Vamos a front screen đấy, yang back kaklong kau deh kamera for scope này nó bây giờ Flipkart ni cek cak membawa kalau mabre wong no sami ya, ambil nani kerana jong po, set fingerprint, macam, tahu on ni na, ni kami tahu first line. Chúng tôi học cái keren krumi sao học sung như thế Mungkin asal tu nak tuan haka. Welcome. Ini itu, setup layer screen, ya kok. Step by step setup ini no, ambil tahu, cuma ni apa screen aja cuma. Samsung service. देखिए तो front screen lama 6.6 inch lama Samsung F14 5G se bo Flipkart ni cek cek mo
Are na ila kama ni kan kung rako, ako sa mga presa uno. Samya. Kamera. Ini kayak ukuran nih, kamera nih itu. Rear camera for 50 plus 2. Saya akan selfie front camera ke 13 MP. Kau Samsung F14 ka. Sama-sama. Muslim. Halo. Tahu supaya macam drone. Hah? Cuma de live call, cuma de cing kau keren kurun bakal nau besar sih masih dah. Kenapa sekarang ini live Hah? so live mau. Just bro. Suka mando. Rakyat karen kuci parla. Tomato ni phone khabo, betere sikne, kne se. Sa. Ai tle som nga la ko.